and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Okay gina ba karon nga napahimutang na gyud nimo si Aliyah ug Ada? 100% nga biluag ang akong dughan, ikaw. Uy. Wala ba ko naibtag tunok? Mhm. Kay malayo na sa pananaw atong Harvey si Aliyah. Kay ako na nasugdan ang pagtabang ni Aliyah aron makabot niya ang iyang mga nindot nga mga damgos kinabuhi. Kinahanglan sa gyud nga mo in-up gyud ang tanan ug kalampusan. Mhm. Okay. Kung unsa may mong tumong, andam ti kang suportahan. Salamat gaw. Okay go. Oh, andama ang sakyanan kay ato lang isuri si Aliyah ug Ada. Kuyog si Mama ug si Shin. Sipat ka, Harvey. Abi na kog ikaw nang mahimungtan aron makaduol mi pagbalik si Dal. Pero imo pag yung giguba ang akong mga plano. Maong sorry. Bahala na nimong imong mga kinikanan. And you, Dal. Bisag unsa pala kay imong buhaton, para ka lang gyud makalikay na ako. Ipaduol gyud hinuon ka sa kapalaran. Because ikaw ug ako ra gyud di ay ang gitagana sa langit sa usag-usa. Busa, kinahanglang mahibalik ka sa akong mga kamot. Dili ko makatugot nga maadto ka sa lain. Happy ra ba mo dinhi sa Manila, Aliyah, Ada? Nalingaw ba mong duha sa atong pagpanuroy ganina? Kuyog nila ni Mami Merced ninyo o Ate Shin? Yes, Dad. Thank you so much. Thank you kaayo, Daddy Della. Naibaw ba mo nga nung ako mong gipalayo sa Cebu? Para ilikay ko ni Harvey. Correct. Og nahibaw ka ba nga nung gilikay ti ka ni Harvey? Para makafocus ko sa akong pag-eskwela. O makahuman jud ko para matuman ang ako mga damgo. Yes. Gusto ka gyud. So, unsa imong gibati sa akong gibuhat? Flattered. Ha? Happy kayo ko. Kay tinuod yun di ay nga love ko nimo. Yes. Yes, Aliyah. Love ti kang tinuray. O nga ako ging gipaningkamutan. Nga dili kapakyasan ang mahimong tubag sa imong mga pangandoy. Sa imong mga pag-ampo nga unta. Makabot yun nimo ang kadaugan. Para imo na nga mahalad at tubangan sa imong mga ginikanan ug igsuon. Promise, Daddy Del. Mo graduate gihapon ko with high honors. Kalayo ba gilabugan sa imong pananaw? What happened? Nahinumdum lang ko ni Adawiyah. Ako bang sabton nga? Ato siyang duawon ka. Aha. Duawon nato siya. Gusto na ko susihon kung unsa na'y development sa atong gibuhat niya para siyang kaayuhan. Kung ako na masiguro nga nakalabang na si Adawiyah sa krisis, malipay na ko nga mubiyaon dito sa Davao para mo explore na sa doog laing mga dapit sa Kabisayan ug Mindanao. Bisan pa din sa kauluhan para sa pagpangita sa ubang mga tao nga way swerte. Naangay sa natutunulan sa tong panabang. Abi ni Mug, unsay kong giampo kanunay gaw? Unsa man? Nga mahimo kang Fernando po. Binuanggaw. Sabag ka eh. Abi ni mo, sultihan ti kagaw. Pulos na mga taong normal. Kamu mo bati og gugma, wa ko'y laing gihangyo sa Ginoo karon. Kung dili, ato lang nga unta ba, nga mo pitik ang atong kasing-kasing sa mga babae. Nga nakasabot ining atong gibuhat karong panahon na. Og andam nga makigtambayayong sa atong kausa. Maning bata, Daddy? Yes. Di mo gusto? Gusto, oy. Ganahan, oy.
Good. Kinahanglan nga ato yung gahinan og adlaw ang pagduaw sa bahay sa Ginoo. Itisok sa inyong hunahuna nga ang matag kaayuhan nga atong natilawan sa atong pagpuyo din sa kalibutan, iya sa Ginoo, iya sa Dios. Hinatag sa labaw makagagahom. Mabitan na gisulti sa among maestra sa religion dito sa among bukid. Kinahanglan nga dili gid ninyo kalimtan ang Dios, okay? Sige, tana mo. Aron nga makasuda ta sa simbahan. Tara. Okay. Aliyah? Sa man human nagkakaon? Huwag na pagkaon nga nasi mong atubangan. Ang ako hurot na. Ako gining hutdon pirmi ang pagkaon nga imong paliton daddy. Uy kay lami man. Wa gud dito sa among bukid gud. Kung wa mi nimo dad-i og ingon ini sa imong pag-adto sa among dapit, wa gid mi kahibaw kung unsay lami ini. Kay ang amo ra jung kanon dito permino kuan, kamuting bagon, kamuting kahoy, unya gabi og saging, pulos ra gid lagot mon. Biis ay. Bagag sa ilong. Kana, Dahilom tubag ka. mas Aliyah. Kabantay kong Aliyah, murag dahilom. Ikaw nalay tubag. Ay, ganun gamay raman ang magikaon, Aliyah. Ato nang i-take out para dili na mausik, ha? Pwede pa man na yung mutuwaso ang kaon dito sa inyong bahay. Okay? Nindot gid atong bation no kung makasimbat na no. Ug unya atong isumbong ang atong mga problema sa Ginoo unsa no. Uy! Lahi ra gyud. Kung atong magahinan ug adlaw ang Ginoo. Gaan ang atong dugan. Mao gyud. Nganong ako dili man. Ha? Unsa? Ka Aliyah? Nganong lami man laging ihilak. Ha? Naunsa ka uy? Aliyah, Sorry daddy ha, pero wa lang gyud din ako tuyo ah. Gikulbaan ra ko galit unya. Kahilakon ko. Mao di ay. Abi nimo di na kalikayan kung malayo ta sa atong pamilya. Yan ang pamilya gyud nga atong gimahal. Dili na kalikayan na binag. O kabaanad nga malayo nila. Tingali. okay. Ato na lang hinginlan. Atong suruyon karon ang mga dapit na posible makahatag nimo kalipay. Murag, kontento kayo mga dalagita sa inyong date kaniya da. Twice, sayo nakatog. Iyon ani lab ha. Ayaw gid sila pasagdi once nga to ako sa biyahe. Once nga wa sila klase para di sila maboard dinhi sa bay, panggawas gid mo. Isuro gid sila matag karon og unya, okay? Ayaw gyud ka balaka kuya. Kay ang tanan nimong gihangyo nga akong buhaton, ako ginantumanon. Wa gyud mamisik sa tanan nimong gitugon. Itudlo nila ang angay nga makatunan sa usa ka babaeng buutan. Ha? Labaw sa tanan para di sila maiwit sa uban. Magkuha gyapon tag tutor nila. Ipa-feel gid nato nila nga parehas sa gid sila nato para dili sila mahimong idlas. Yes kuya. Ako silang isalig nimo while I'm away. Promise. First flight ugma, bularga ta. Asa man? Sigurado ka? Di na ta magpaabot nga mumata pa si Aliyah og Ada. Ako na sa itong gisultihan si Sin kung unsay ihatag unyang rason kung pananglit mangutana ang mga bata. Okay, so magandam lang daming daan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!